guys, dating unit ni Jeboy Motovlog. Shoutout sa iyo, Jeboy Motovlog. Sir Bar. Guys, another DLTV. Galing ata to Eastern Samar. Guys, nakakatawa na naman. So guys, may sasakay na yung empleyado. Grabe guys, punuan yung mga ilabil. Galing Eastern Samar. Dito na guys yung galing Pilar. Si Kuya Ray Country. Shoutout kay Kuya Ray. Shoutout sa Antonina. Guys, si 2008. Ito guys, si 1912. Pilar Pride. Ito guys, Gold Trans Tour.
guys, RJ Villesa special trip. Guys, another RJ Villesa Trans going to Nagat. Grabe, ang bilis guys. Ay, dito. Saan yan pupunta si Navigator? Dito si Kagsawa. Lipat tayo dito. Abangan natin si Golden Dragon Navigator ni Ilabil. Guys. So, andito na guys si Golden Dragon Navigator ni Ilabil. Nag-pick up ata ito ng pasahero sa Kamalig. Ito guys, hataw. Grabe yung bilis. Andun guys yung Alps.